Omurtahe rwa RDC imengabirano aha musuru gw'omwana gwa Eldad Karukiko ayehanandisiriza abahingi b'omwani okucumanya ngo omwana omurungi niyo beyi nungi. Eldad Karukiko ayine omwana omurungi ari omu ekazi 8 n'okugarura ahaiguru nagureberera gye konka twenda ngu ayongera kugureberera twenda ngu ayongera okutamu omutindo especially harvest kureba ngu tuza kumuganyira tumugireho ka mashini ka parping kagume kagushubure omwaro kurugaha henyine oyine kusigaho ebigere bibiri munyine oyine kusigaho ebigere bibiri kurugaha kiti kaho omwaro gushemeye kubona gutandikira kugaruka enyuma konka ko kubitekaho emizere gahansi ezahigu itwe nk'abagurusa bamwe ubundi abayehwira amasuku tinchongerayo kukureba Karukiko ariyo mu biti by'umwana mu mashamba naronda umwana ugumezire nayija kubyara hanuya jo arumba ningamba n'abatinda bumbire bandangira yo gwemereze ruyare wana RDC wazo mucyaro mu harimo abakize 30 abahwireyo. Omuhingi Eldad Karukiko kandi chairman wa NRM habwa Kizoba ashoborire cyagoboriro mu kwingo mwani cyandise bigira umwana ko naburi murango w'kinsa president Museveni gwari kugamba amukuru w'ihanga ngo tinge umwani nagira ngo camping umwani nkwatsura umurango. Abahingi so mugombora ya Kizoba bashabirwa kugumana batayayira abahingi obutosha okuhurikiriza byetengo byabo amakuraga gashakwa Nesmas ndiyanabo.